Okere mwega mwiroreri wa Kiheo TV gabashia mwanya nego binabre na kunyitana na ive hwaini wa umubi ari tariki 26 mweri wa gatatu tubinabe na kumenyibia mama binabe na kuhanika jetagwo Maureen Wajiro na kemwavireri na jira ya shiko etagwo Rorin wa Bui na rureke tukoro tukitaukwo fururi wa Tidatia meharereria magethano kia wamburani gia kiama kia UDA gicigo-ini kia umbunge kia Emuru Wadikira nimarikite kiama kiu gikisharia urio kariro kia federa ya kiama githiro-ini kia kurigithatha urio rari mumbunge wa gicigo kiu Johana Ng'eno na uria werega gukua mutino-ini wa ndege ahoraniri atandatu nio meyumiritie kuruira tigiti na kiama kiu kia UDA mbere ya githurano kia umbunge tariki 14 mweri wa gatano. Hiyo Friday tukifanya hii nomination ikifika Jumamosi bado sisi tutapaki kama wenyeji wa Dikir. Tunataka amani tuendelee, alafu tufanye uchaguzi wa amani. Kama mtu analete pesa tukule pesa, lakini isije kabadilisha nia yetu. Mtu akiamua kutuletea pesa tuko ready kukula kwa amani, lakini baada ya uchaguzi bado tutapaki kama wenyeji wa Dikir. Okay, we have 6 candidates right now who will be contesting. And then after that, we have 94 polling stations. And that 94 polling station, we will be doing election in the 94 polling station. Those who will be voting are the UDA members. We just want to tell the people of Emuru Wadikir to turn up in large number. Security is assured. Najua hii siasa isipofanya kwa amani, hata sisi wafanyabiashara tunaharibika sana. Na najua hawa wakifanya fujo, sisi tunafunga nyumba. Kwa hivyo tunaomba wale wanaomba fiti, tunaomba amani. Kila mahali mnapoenda ongea juu ya amani. Hii uchaguzi tusiweke sana kwa roho, sababu sisi kama vijana kuna viongozi wanataka watutumie vibaya. Wanatuma pesa kutoka huko juu ili tulipe sisi vijana, alafu tuanze vita. Na mimi kama kijana mmoja wa vijana nataka sana tupige hii kura kwa amani. At the moment we are in Emuru Wadikir constituency in Narok County in preparations for the party nominations tomorrow, that is 27th Friday. In terms of preparedness, as we are here at the grounds, we are going to train our officials and the agents. We have four wards in Emuru Wadikir, namely Mogondo, El Kerin, Ololo Masiani, and Kapsesian. Our nominations will be free and fair and verifiable. It is electronically done, and the results will be instant at the polling station. Na tugitikana na icio ciĩgiĩ meharĩrĩria ma gĩthurano mũnosho wa Emuru Wadikir tũthiĩ na mbere. Matereba guothe bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki makĩria na gwĩtĩkĩra kũrũmagĩrĩra mawatho mothe ma barabara nĩguo gwĩthemana na mĩtino ĩrĩa mahinda maingĩ yumagĩrĩra nĩ ũndũ wa wagarari wa mawatho ma barabara. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Wairimu wa Wanjirũ aratarĩria, nao matereba nĩ morĩtio honge cia ũramati wa barabara bũrũri-inĩ gwĩkĩra ũthondeki wa cionereria cia mawatho bũrũri-inĩ. Wairimu wa Wanjirũ, marone waku. Kĩhonia gĩa kũnyihia mĩtino ya barabara nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩethwo ti gwĩkĩra marũri ma barabara na kũgathĩka mawatho matiganĩte no ĩrongerereka. Rĩu matereba a barabara ya Thika nĩ morĩtio kũrora makĩria thibindi ĩrĩa maratwarithia ngari nayo, kuona ĩno nĩ imwe ya itũmi cia mĩtino kuongerereka Kenya. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya mathomo kũrĩ matereba marĩa maheanĩtwo nĩ rũhonge rwa NTSA matongoretio nĩ Francis Kirago. Kirago augĩte mĩbango nĩ yarĩirwo ya gwĩkĩra marũri ma kũrora thibindi ya ngari makĩria handũ harĩa ciana cia thukuru irĩ na mawathe irakĩrĩra nĩguo gũcigitĩra. Speed around schools yenye inashughulikiwa. Sababu ni gani? Unapata shule zingine zimekuwa integrated schools. Yani shule imechukua watoto ambao wako na ulemavu wa aina fulani. Tuseme mtoto wako na hearing impairment, mtoto wako na visual impairment, mtoto wako na
cerebral palsy. They are not able to walk on their own. Mwikariri giti wa sako ya barabara ya Thika Mike Onyoro nĩanyitĩte mbaru itua rĩa thirikari rĩa gũtigĩrĩra mawatho ma barabara nĩ marũmĩrĩrwo arĩ hamwe na gwĩtia matereba faini ya hau kũrĩ arĩa marauna watho. Discipline ya barabara, wewe kama unasimamishwa na police officer, mimi niko pale kama base commander saa hii, simama. Ukiambiwa chenye umeambiwa we ti. Ukifika pale tutarison pamoja. Mnasikia? Tujue shida imetokea wapi. Na tutakuwa tunafanya hata na hao wakubwa wenu wa sako. Sitaki kusikia ati unaambiwa peleka gari mahali unasema mimi siwezi endesha hiyo gari, ama unaweka gari kwa barabara unawacha, kwa sababu tukifuruta hiyo gari na breakdown tumepewa hiyo uwezo. Matereba arĩa makorirwo makinyita itemi mathomo-inĩ macio maugĩte nĩ wega oho kũrorwo wagĩrĩru wa barabara nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ na mũhatĩkano wa ngari na kũnina kũrũgamaga mĩkĩra-inĩ ya barabara. Tungetaka, mimi ningesupport hiyo instant fine, isipokuwa kuna dosari imepatikana kwa hiyo kitu na koti, na najua koti itaenda ikizuruhisha hiyo mambo na serikali itaenda ikiweka mikakati ile inatakikana. Kutoka Nairobi kuja hadi Thika, kutoka barabara superhighway ijengwe, tumekuwa na magari mingi sana ambazo zinatumia service lane, na kwa stage tunakuta for example ama kwa mfano ukishaingia pale Kibo, ukishaingia pale bypass ya Kamakis, ukishaingia hapa Juja, unakuta kuna msongamano mkubwa sana. Handũ-inĩ ha Keo TV, njĩtagwo Wairimu wa Wanjiru. Nĩ ngatho Wairimu wa Wanjiru nĩ gũtũmathĩra na gũtũhinyĩcio. Aikari itũra rĩa Ramula Jim kaunti-inĩ ya Siaya nĩmatanyĩtwo gũkorwo makĩgunĩka na mũbango wa kũmathamia na kũmahe ũikaro mwerũ nĩguo kũruta mweke wa tabarĩra ya wenji wa thahabu nĩrĩa yonekanĩte itũra-inĩ rĩao. Mũbango wa thama ũrakinyĩrĩrio nĩ kambuni ya wenji wa thahabu ya Shanta ĩrĩa yambĩrĩirie gwaka nyũmba ĩrĩa aikari acio megũthamĩrio. Commissioner wa kaunti ya Siaya Norbert Komora augĩte thirikari nĩ ĩranyabara mwako ũcio nĩ gũtigĩrĩra aikari nĩ maheo ũikaro mwega na wa gĩtĩo. Yeah, we are having a familiarization tour today with the members of the County Security Committee as well as the sub-county security committees with a team from Shanta Gold as well as media here for us to get to know. It will be on a case-by-case basis, and so I want to urge our people that there will be a very meticulous and very detailed way of coming up with what will eventually make the final package. Has lived in Ramula for the last 78 years. Now, surprisingly, the Shanta company, who has got the license to come and do the mining in Ramula, and I suspect I'm among the people affected persons with the mining. I joined this team to go and see the type of houses they want to go and put me into. I've seen the houses, but to me, those houses are far below my position because I've settled, and I think I've settled properly. If I see what I went to see today, I have to go and make up my minds and ask, what is Shanta going to do? Tume mwena ũcio wa Siaya tũhiũke mwena wa Laikipia. Arigitani a gĩkĩro kĩa manathi na ataramu a rabu kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ marũrũnganĩte magĩtetia mũmandĩki nĩ ũndũ wa kũmatiganĩria na kwaga kũmathikĩrĩria. Makiaria na andĩki a mohoro, arigitani acio maratetia thirikari ya kaunti nĩ ũndũ wa kwaga kwa rĩera rĩa ũtungata ũndũ ũmwe na kwaga kwambatĩrio ngathĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Maugĩte mũgomo ũcio nĩ wĩingĩrĩte thikũ ya kana no ũgũthiĩ na mbere nginya rĩrĩa mateta mao megũthikĩrĩrio na mahingio.
Tumekuja na wauguzi takriban 200 kutoka gatuzi la Laikipia, na tumekuja kusema hivi, wauguzi kwa miaka mingi wamekuwa wakinyanyaswa. Wauguzi kwa miaka mingi wanalipwa according na rates ambazo si za SRC. Wauguzi wanapewa contract ambazo hazifai kabisa. Tumeshikana kama union ya nurses na tunasema hivi, kama kulikuwa na employment ilikuwa inafanywa, ilikuwa ina target ambao walikuwa employed na contract. Kwa hivyo tunasema ikuwe transition, hata ifai kuwa transition, manake hao watu tunafanya nao kazi. Our working condition is pathetic. Like unapata some services we are offering from outside. Then okay, we try to say that then tukaambiwa we should close those facilities with such difficulties, so we are worried. Juzi tumekuwa na mkutano na wao, lakini hawakuweza kutumiza hata mmoja. Kwa hivyo tunahimiza serikali ili waweze kutimiza hizo ajenda zote, na tumesema leo tunatokea wote ili kusema kwamba Tunda amechoka. Sisi tumechoka, tunafanya kazi ya watu zaidi ya 1000 na tunakuta kwamba sisi ni watu 50 peke yake. Tunasema serikali iweze kuajiri watu ili tuweze kurahisisha kazi na wananchi wapate huduma bora katika hospitali zetu. Nimekuwa nikifanya Laikipia, nimekuwa nikivolunteer since 2021. I'm a contracted nurse hospital in fact. So tulikuwa tunamwambia bwana governor akue akiangalia juu, ukiangalia wengine wetu tumekuwa tukimpigia kura mara kwa mara, tukimchagua tukijua kwamba atatufanyia kazi, lakini itakuwa ni fair sana, wengine wetu tunaachwa nje. Sisi ni watoto wa hii county, wengine wamekuwa wakifanya kazi for many years and you have not been absorbed. Tuko na agenda 10, lakini ile inasinya sana ni contractual employment. Watu wamepewa kandarasi ambao hazizingatii SRC terms. Ya pili, kuna wenzetu ambao walibaki nje. Tunataka kusema kuna KCHs na internasis na ECS ambao nafasi zao mpaka leo hatujai kuambiwa zilienda wapi, kwa sababu wakati walifanya indent walikuwa wanajua those people watakuwa ndani yake nini, lakini saa hii wamenyimwa those nafasi. Na riboti yo kuma mwena ucio wa Laikipia niyo tukamba gutivia nayo, tuko tugicokereria na mohoro mangĩ na maria tukumambeire tugitithiririo ni andiki aitu a mohoro. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Tomugate wiki ugituria mundu muoyo, ende kiugo kiumite kanua-ini ka Jehova ni gituragia mundu muoyo. Alikuwa na uwezo wa kuzuia kubeba msalaba. Ndio. Alikuwa na uwezo wa kukataa kubeba msalaba. Ndio. Lakini akakubali kubeba msalaba. Ndio. Kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Baba. Oh, haleluya. O muthenya wa Friday thaa 3 cia rucini nyitanagira na ndungata cia Ngai kuma kanitha wa Jesus Wina Ministry tabarira-ini ya neno la uzima. Alikuwa na uwezo wa kukataa hata kukufa. Alikuwa na uwezo wa kukataa kusulubiwa, lakini akakubali. Ndio jina la Baba liweze kutukuzwa. Haleluya. Ugatarwo na maandiko, ukahoerwo na ukaheo mwihoko muturire-ini. Neno la uzima nitugie kariko of God. I love your voice. You have led me through the fire. Ungikorwo na woni wigie tabarira citu, ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email niyo info@kiheotv.co.ke.
Nĩ wĩharĩirie kuoya ikinya mbere harĩ kĩrĩa wĩriragĩria gũthoma. Ndũgathinĩke rĩngĩ rĩu kuona Jewel Technical College marĩ haha nĩ ũndũ waku. Tũthomithagia kothi itiganĩte ta journalism and media studies nĩguo memere, hospitality management nĩguo rugi, cosmetology and beauty therapy nĩmo maũndũ megemainie na ũthaka, ICT, electrics and electronic engineering, healthcare and caregiving na makĩria. Nĩ tũrĩ na thiomi cia nanja nĩcio Korean language o hamwe na German. Tucherere Jewel Complex gorofa 3 kũigania na TRM. No tũhũrĩre thimũ namba 0771 kifogo mugwaje mo 0701 300 071 kana no tucherere rurenda-inĩ rwitũ nĩ ruo jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Eni nikigoco kemurutio Negwate inaga ehindera mwanamaki nyitanagira na niĩ MC John wa gĩthomo and the band. Negwate inaga haleluya ehindera mwanamaki oya nyada. Ririkana ni o mũthenya wa Friday kwambia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 5 cia ũtukũ. Mbeo ya Ngai ndiumaga mbeo ya Ngai ndiumaga mbeo ya Ngai ndĩcindagone mbeo ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Na ningĩ no tũrũmĩrĩre nenda-inĩ citũ Kĩheo TV na yakwa kĩũmbe John wa gĩthomo official. Nĩguo ndĩinaga ngĩhindĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno. Ĩno nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nĩ ngabo na mwĩroreri nĩ twacokeria ikĩrekaria kĩrĩ tũthiĩ na mbere kũmenyithia mohoro hwaĩ-inĩ ũyũ. Aciari nĩ matarĩtwo gwĩtĩkĩra gũkorwo makĩamũkĩra na kũiyũkia ciana ciao iria cirĩ na mũrimũ wa cerebral palsy nĩguo gũtigĩrĩra ciana icio nĩ ciagĩa na mweke wa gũkũra ta ciana iria ingĩ. Akĩaria hĩndĩ ya mambura magũkũngũĩra mũthĩ wa andũ arĩa makoragwo na mũrimũ ũcio, mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa Noweza rũrũmbũyanagia na andũ arĩa makoragwo na mũrimũ wa cerebral palsy Damaris Kelelo nĩ ũrĩtie aigithia arĩa marakama nyũmba na ceceni cia wonjoria gwĩciria andũ a mũthemba yothe na gwĩkĩra maũndũ marĩa marabatarania nyũmba-inĩ iria maraka. We have a challenge whereby our children are getting the cap of 18 years that when they are over 18 hawawezi funikwa, they are not covered by SHA. And this is what we are saying. These kids, ukienda na miaka ya kipande, you might see a child who is 18 years, but in milestone, they are toddlers. They are still toddlers. Na hivyo ni kusema ya kwamba, please remove that capping so that we are able to cover our children and they can enjoy SHA, they can enjoy our insurance. Na hapo mtakuwa mmetusaidia. My outfit today represent the need in the community, in the special need community. Watoto wanavaa diaper wengine until they are over 18. Na kama Noweza tumekuwa tukiwapatia diapers na si peke yetu, it is with the support of such people like we have today. We have Hill Park, we have Kenya Shelters, we have Image Connection, we have Kenidia, we have Shalom Hospital, entire community just coming together to just support Noweza for us to be able to give them diapers. Like even today, they will get diapers that will last them for 3 months, and diapers are very expensive. And so what we are saying, for us to be considered. Manyumba yanajengwa yako na magorofa makubwa, watoto ni wazito, hatuwezi wapeleka mpaka chini, hata kwenda therapy inakuwa ni changamoto. Tunasema ya kwamba when we are doing this housing, let us consider putting either elevators or tuweke ramp kwa hizo manyumba whereby we have accessibility ya wheelchair. We know cerebral palsy it's a disability but does not mean it's an inability, sindio? Yeah, sindio? And this inamaanisha you can live a normal life, sindio? And we are here to celebrate the parents, caregivers and the stakeholders wote, sindio? For today's road show.
So hii inaonyesha like kuna inclusivity in the community na ku raise awareness na ku discourage the stigma. Tumepata elimu kwa njia gani? Tunasikia hadithi za watu wengine. Kwa hivyo tunaacha kuficha watoto, tunaacha kuogopa kutembea na watoto, tunaacha kuogopa kusaidia, tunaacha kuchukua sasa si laana, tukaanza sasa kuaccept watoto wetu. Na hivyo ningewasihi wengi ambao wako huko vichongojini, ambao wanaficha watoto, anaona ni laana, anajihurumia, anajiuliza maswali, akuje out open, asiogope na aende na confidence, na zaidi sana ajue naweza iko. Tugithie na mbere mbeũ njĩthĩ na mathiĩte na mbere na gũthingatithio kũhĩmbĩria mĩeke ĩrĩa ĩraheanwo nĩ thirikari ya kwĩmathĩra ũboco wao o mũthenya. Mbeũ njĩthĩ arĩa magunĩkĩte tabarĩra ta icio magĩkĩra wĩra ũyũ makiuga atĩ nĩma nenda nĩ iramateithia na arĩa mathiĩte na mbere na gũkorwo makĩambĩrĩria mawĩra mao. Mwandĩki witũ wa mohoro Agatha Wairimu nĩaranĩirie na ikundi ici mwena wa Gĩthũrai na gũtũmathĩra riboti ĩno. Gĩcunjĩ-inĩ gĩa kerĩ kĩgiĩ mbeũ njĩthĩ kũgunĩka na tabarĩra cia thirikari cia mawĩra ma nenda nĩ wandĩki wa mabuku ma ũthathaũri wa taranda hamwe na indo ingĩ na njĩra ya kwandĩka e-book. Felix Duati ũrĩa nĩ mwandĩki wa mabuku macio ma e-book thukuru-inĩ wa Generic nĩ atarĩirie ũrĩa akoretwo akĩandĩka mabuku macio na thutha ũcio kũmendia nenda-inĩ, ũndũ ũrĩa ũmũhotithĩtie kwĩmathĩra ũboco wake. Kutengeneza kitabu iko na advantage poa sana. You can create a book and when you sell it inakulisha for the rest of your lives, unaona. So kama ukitengeneza kitabu on how to crochet, hiyo ni skill umeportray uko nje kwa the youths, kwa wasichana wenye wanapenda ku crochet. So ukitafuta a group of people wenye wasome hiyo skill, hao ndo watakusaidia kuuza kitabu yako na utakuwa una earn na ulitengeneza only one book na itagenerate itakuletea do mingi sana, unaona. Felix augĩte wandĩki wa mabuku ma e-book ũkĩte arĩ ta njĩra ya kũhũthia wĩra kũrĩ ũrĩa ũngĩenda kũmenya maingĩ megiĩ maini na taranda na njĩra ya gũthoma mabuku macio ũkĩhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu. Niche ni kama a topic. Ukikama up na topic ya tuseme kutengeneza nywele ama crocheting, acha nitumie example ya crocheting. Hiyo ni skill uko nayo kwa mkono, unaona. So ukiapply in a writing form, uandike details zako how to tutorials za kutengeneza crocheting step by step, then you translate into an ebook, then you sell it. Umetoka kwa block haraka sana juu kuna watu wengi huku nje wanataka kujua crocheting, wanataka kushuka, wanataka kupika, like they want to do skills ni mingi. So hizo skills ndo unazi-identify. Ukizi-identify unaziandika into an ebook where you post through online, through the platform kama Amazon. Amazon is a big platform where pesa huko inamwagika. Market ya Amazon in a day unaweza pata ni 1 trillion. Nake Justin Njuguna ũrĩa ũhĩgĩrĩire mwena-inĩ wa online script writing makĩria mĩthako-inĩ ya thinema nĩ aratũtarĩria na njĩra ya gũtwĩra wandĩki nĩkĩ na ũkoragwo ũgĩtwarithio na njĩra ĩrĩkũ. Justin agĩtarĩria ũrĩa akoragwo agĩka ũthuthuria harĩ wandĩki wa mĩthako ya thinema, akiuga ũrĩa wandĩki wa mĩthako ĩyo ũkoretwo ũrĩ ũguni mũnene mũtũrĩre-inĩ wake. Basically unaandika script ya video, so from the beginning to the end. It starts with an intro, it goes to the body, then finishes with the outro. Yes. That is why we should learn how to shift into AI. That's why a person like me have shifted from script writing to YouTube automation. Yeah. So I'm combining all of them and getting the final product. Yeah. Mothe kenda mbeũ njĩthĩ acio thukuru-inĩ wa Generic rungu rwa tabarĩra ya kazi mtandaoni nĩ morĩtie mbeũ njĩthĩ kũhũthĩra nenda na njĩra ya kũmaguna na kwaga gweterera mawĩra ma ofici. O makĩũria thirikari kwagĩrithia mathomo ma nenda nĩguo mbeũ njĩthĩ aingĩ makorwo makĩgunĩka makĩria. Vijana tutokeni hapa Generic School of Elites tupate skills, tupate money skills, tusishinde kwa TikTok sana, tusishinde gaming. Na tusikue employees, tuwachane na 9 to 5 jobs, tukuje tukue our own employers, tutafute two skills,
So the government should help people. They should identify such companies that are scamming people of their hard-earned money. You know, times are tough for many people. So the government needs to step up and shape up. They need to enforce the laws, the armor brokers tusipate watu wanaosha watu. And also the government needs to sensitize the youth, the people in itself on financial markets. You know, they need to teach people, their people, how to be forex traders. Kwa sababu, as I said, if you are a forex trader, if you have the skill and the knowledge, you are going to make it. And hii mambo ya the taxation haitakuwa an issue because people have money. You see, so as for my phone number, you can find me at +254 112 399 281. Giki nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa mbeũ njĩthĩ kĩrĩa kĩingĩranĩte na tabarĩra cia thirikari kazi mtandaoni. Ngĩribotera mohoro ma Kĩheo TV ndĩgĩthura kia 45 kaunti-inĩ ya Kiambu, Ngetĩka Agatha Wairimu. Nĩ ngatho Agatha Wairimu nĩ gũtũma thira riboti ĩyo arĩ gĩcunjĩ gĩa kerĩ kĩgiĩ mĩtambo ya kĩrĩu. Tũgĩthiĩ na mbere. Mũmbunge wa gĩcigo mbunge kĩa Imenti ya mũhuro kaunti-inĩ ya Meru ũnyitanĩri na atongoria angĩ nĩ mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria ikundi cia atwarithia a nduthi gũkorwo makĩambĩrĩria na kũigithia thĩinĩ wa SACCO ĩta njĩra ĩmwe ya gwĩkũria o ũndũ ũmwe na woi wa ngombo. Rĩu mũmbunge ũcio Mwĩtĩ nĩ akoretwo agĩthukĩra ikundi itanyihĩire 64 kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 4 na iria igũkorwo ikĩmateithĩrĩria na kwambĩrĩria mũrango wa gũkorwo makĩhingũra akaunti itiganĩte cia SACCO ĩta njĩra ĩmwe ya gũkorwo magĩtigĩrĩrwo atĩ nĩ mekũria. Mwandĩki witũ mũndũ ũgwĩtwo Clinton Kome no tũmathĩire riboti ĩno arĩ mwena wa Meru. Wanaume wanaungana kwa ngari, wanaume kama 5. Wakifika hapa Ngobo, wanakuja wanasema watu ya Ngobo, mnajua Kasongo ni mwizi. Mnajua Kasongo na ameharibu. Mnajua Kasongo, yani wanaume 5, hakuna kitu ingine ya kusema ni Kasongo peke yake. Malalamishi bila matumaini. Kelele bila haja. Tumieni dakika 10 kutoka na William Samoei Ruto. Lakini tumieni dakika 20 kuelezea wa Meru na sana sana Imenti South mtawafanyia nini. Rigathi Gachagua will not be a presidential candidate anywhere. Not coming election, not in the future. Maneno yake iliishia bunge and it's a bygone. Na mimi nataka kuambia nyinyi, nilichaguliwa na chama ya Jubilee. Lakini nilipoenda huko parliament, nilishikana na ile serikali ilishinda ya Dr. William Samoei Ruto na Professor Kindiki. Wapigieni makofi. Zile maendeleo ambaye nimefanya si kivyangu, niyo serikali ambayo imekaa miaka 3, na mimi nataka kuambia ikiisha miaka 5 mutaona changes hapa South Imenti na vile Kenya mzima. Na kama maendeleo tumeona South Imenti kwa miaka 3 na mkipatia His Excellency the President miaka ingine, tamu ingine, vile mpatie mheshimiwa wangu Dr. Mwezi tamu ingine, si mtaona maendeleo. Mimi leo niko hapa tusaidie nyinyi watu wa boda kwa kupata pesa na kuendelea. Kwa marais wote ni Mheshimiwa William Samoei Ruto, kwa sababu yeye kwa history ndiye amepatia Wameru kiti ya naibu wa rais. Mpigieni makofi. Na sisi tukiwa Wameru hatuwezi kuwa wajinga ati tuambiwa kwa sababu sikukuu iko karibu tuangalie ile ng'ombe iko na ndama ate tuchinje hiyo ng'ombe. Vijana hawa bodaboda tuna empower ni watu ambao wanajifanyia kazi na ni watu wa BNB na kila mmoja wao ako na account. Nataka mgeni wetu wa heshima Bwana Kionjori, hawa ni watu tuna empower tu, lakini wanafanya kazi kwa BNB. Matusi miaka 4 mpaka saa hizi tumekuwa tukingoja hao watu watuambie ni kipi hicho wanataka kufanyia taifa letu ili sisi tuwafuate.
mwabei na njira ya ciiko auma Rorin Wabui tugia kiriko tugucoka hamwe na ciihada thaa ithatu cia utuku o tugithii na mbere na ukumenyithia uria bũrũri witũ wa Kenya utari ni ngatho.